Benapani High School along Low Charlie Arso Sumar Tumphan Cycle Keron. Bokajan Vidya Sagar High School HLC Asadlang Angtek Misen. Ser Rubmir Timungpi Karbiara Dapat Nongme Kevan. News time lompen kado kawi phanta kardom pajiro non birtang tonpen arjikta. Chief Minister Special Scheme Pen 2017-2018 aninkan abhamen Dipu Binapani High School along Aruni Pai Thongkep Arni BPL also Sumar Tumpan Akijoy Pen Cycle Keron. Lumbajong constituency MAC Mate, Karbianglong Autonomous Council EM Roton Teron Akijoy Pen, Kichari also Sumar Atumaphan Cycle Geron Pon Padu. Labang Swa Sailong BJP EKADC Kong Chunbang Ajit De Chunbang Madhuram Lekthe Lumbajong BDC Chairman Bari Bidasing Hanse Rat Cycle Banglapet School Management Committee Nikhil Chandra Das School Headmaster Roton Sorkar Pen Chenglok Than Banglapet Pinangan Kitikiding Atup Chedongdun. Asu Parokwa Aro Amai Pen Aru Inquira Sirkep Arni Parokwa along Citizenship Amendment Bill 2016 Alam Pen Kekamke Armuchi Jeng Padosi Bangladeshi Atikara Assam Karbianglong Ke Chaktek Tepusi Kekamke Asai Dengpon. All Assam Students Union Parokwa Aro Amai Pen Aru Inquira Sirkep Arni Parokwa along Citizenship Amendment Bill 2016 Alam Pen Kekamke Armuchi Jeng Padosi Bangladeshi Atikara Assam Karbianglong Ke Chaktek Tepusi Kekamke Asai Dengpon Kekamke Asai Long KSA Diesel Auto Assam School Jetiabari Yuwa Chatra Parisharatum Chetongdu. তাক আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছো আৰু আমি সেই বিধায়ক মন্ত্ৰীসকলক আজি এই ইয়াৰ পৰা পাৰখোৱা অঞ্চলৰ পৰা পুনৰবাৰ হকিয়াই দিব বিচাৰিছো হকিয়াই ক'ব বিচাৰিছো যি হিন্দু মুছলমান বুলি কোনো কথা নাই আসুৱে কোনোদিন হিন্দু মুছলমান বুলি কথা কোৱা নাই আসুৱে কৈছে যে যি বিদেশী আহিছে অবৈধভাৱে 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত যি বিদেশী আহিছে এই বিদেশীক বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে যি ভাৰত বাংলাদেশৰ যি সীমান্ত আছে সীমান্ত সিল কৰিব লাগে এনআৰসি উন্নতিকৰণ কৰিব লাগে আমি সেইটো কৈছো আৰু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু যিসকল বিধায়কে এই মন্তব্য কৰি আছে তেওঁলোকলে আমি হকিয়নি প্ৰদান কৰি তেওঁলোকক আমি ক'ব বিচাৰিছো যে তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকক তেওঁ কৈছে চৰকাৰৰ লগত আছো দিয়া তপন গগৈ কৈছে আমি তপন গগৈক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো তপন গগৈ যোৱা হৈ সিদিনালৈকে তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দৰে এটা জাতীয় সংগঠনৰ যি দায়িত্বত আছিলে গতিকে যদি তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াই এনে মন্তব্য কৈছে এইটো অসমীয়া জাতিৰ বাবে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু তেওঁ এই মন্তব্য প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আমি আজি ইয়াৰ পৰা তেওঁৰ ওচৰত দাবী জনাইছো সিটিজেনশ্বিপ অভিযানৰ আমি যিটো বিষয়ে আমি অনুপদ্য আমাক আছে তৰফৰপৰা আমিও এইটো মানি নলওঁ আৰু আমাৰ আজি পাৰখোৱাত অসম সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু আমাৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা মিলি আজি আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ Bokajan Rong Supi along Kedo Nongnam Kachetang Klong School Lake Vidya Sagar High School Hendo Lasso School along Pinning 2018 Aninka HSLC Asanlang Angtek Midun Sen Pusi Vidya Sagar School Chairman KK Nayar Pen Aru Thongkep Arni Perangket Phan Than Pachini Pangrum Pet Pen Plikebra Pho Abang Pubang Piatum HSLC Asanlang Tokdun Renti Lasso Angbong Pen Inut Distinction Bang Sirkep Atum Star Mark Holder Bang Krip Pliatum First Division Bang Kretom atum Second Division Lapen Bang Hini atum Third Division Chipalong Tundu Lapen Angparta Inut Bhargap Phukon Roll B18 448 Number 0394 Assamese subject along Assam State Angbong Pen Kiong Nai 50 upon 43 amar Chipalong Dun Puta Pachini Nunmalom Sopor Pantina Pramat Birtamuk Ton Ponik Sinan আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Atur Kimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products.
and grocery items. Jubu Sports Restaurant, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akinang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la penthesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akinang sot hormu longpon ikji. Dehina Mopi Puthar Bert along Wangthulu, Kala Bhavan, Santinegatan University along, Textile Designing, Kacharli, Serubmir Temupi, MFA along, All India Topper Angling, Kichapalong Dun Berta, Aruni Pai Thongkep Arni, Kadnews as a Hemalong, Berta Nangle. Serubmir Timung Pike, Difu Rongkilan along Kaboha, Pilori Arts Kachepahempu, Deben Timung Pen, Sangpi Renu Rongpipi Asupi Adagwamlo. Alang Litum Ahempike Dilai, Non Hejong, Master of Fine Arts sa Satlanong All India Topper Angdeng an Chipalong Dunsi, Karbia Radapan, Nong Maywanlo. West Karbi Anglong, Kolmanga Ahawar, Amlong Alangro Along, Aruin Kora Troxy Arniki Teglong, Kiti Arpumaphan, Patini Pontanglo. Arialong Bidala Pensiko Puketok Kilang Dam Pensi, Kiti Abang Pupai Talang So Tedong Hanse Arong Asong Tapot Ki Up, Arta Inkora Troposi Pangtek. Karlitang Ki Aba Hema Sorpen Akoy Kivan Atenki, Chiklo John Tropra, Ki Aba Pan, Ari Kachirung Tang KPLT Atum Hempen Pondana Pike, Teglong Lipinlo, Kiti Arpum, Teglong Pinlo. Ki Ab Kiti Arpum, Kilong Alam Karjulong Pen Golonga, KPLT Chipachonga Bohapen, KPLT Bangithong, Katsi, Bukulialong Chipachong Damlo. Alang Litum, Bukulialong Kachipachong Dam Ahutsi, Keton Kilang Atum KPLT Bangithong Pan, Ingnang Damlo. Kaching Nang Atum, Dilip Timung Matin, Bolpiri Timung. Dhanirang Timung Mate, Longboy Timung Lapen, Demos Hanse Mate, Atu Hanse Pusik, Keton Kilang Timpen Pachini. News time ang lapan si Kangton Poniglo, Domre Thakbe, Kardon.